Belai pi bada kerteng jongna kadai kamda pasa besyong pasa ang juai nga keren hang ne nga benta ka boy ka flip kisi penar ka kerteng kalanat haga ne ka film na si benta kum keme jong aktor te ga ne ka film kalong ka be itana chisha ba ka benta ba nga sim ka ne ka film ro kalong ka be isen do kata-kata te nagkapat ya di patba na di perlok ki be ki be persian ha ya di film jong ladok ki por ki ba ladap hang ne ro kapat ipi pins no ha dan persian ki ne ka film sesisin na marba ni ki nong akro nong sim betaro ya am sim so ban ak haki bai pak ki film ki da sawan nagkapat yang sesisin Pinsel bahaban wan pat ikan deka film kaban rilis abiju cinema hall tangkup ta flashboard. Kublai si boni pi barok. Kekerteng jonga kalong senar bok ikai na Syampung West Jaitia. Na simta kene film kum ipa jong aktor akene film lana. Kene ke film lana kalong sisa ke internet haduk kata-kata. Don gawai kalong yang hagari ke film haka bagas. Dikenduk gijing ngadu bakang di ya udah berpagi pi perlo baro pas nyoba ban wan pai hagari ke film hagban on peni pai ba hagari film habiju senama Kublai Sibon. Kublai Sibon yupi pai ba Ipertu jonga kamanda kini celam chong sa au hapan liar joy nga da chimbenta yo hakani ko film kalanan kapat au pi pai ba mo syam ha pi wan pai ya kani ko film wada release kita habiju cinema du te dan hi Kublai Sibon Garteng jonga de karwa pasa nga syong masa ajuai nga te nga chimbenta hakani ko film kumu aktor kana Kublai di barang keteng jonya dari daftar semua asal ngasa ajuai bagane ke film lanot kadai ke ba internet ha ngaruk ngadon bentah ne ke film kumi perlok jong ikpa aktor nga ke pat jadi tapi senyum ha alwan pet ya kadai ke film inspen iya ka hasim nama hall biju shalom Kublai Sibon.